Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sebingelela kakhulu lamagama ngo MC Pholobaso andile wakangcobo shitela imhlophe bathi propaganda yasabeke isixivise singasuki irapelova entombini zabo baqede baliwa bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wagadla ngento kusingayiphethe ngabatshela ngathi weyingane zakwethu namhlanje ngiphethe udokotela omkhulu Dr. LUKHELE olapha endaweni yaseKongo osebenza ngamakhambi esintu nangezinto ezithinta imvelaphi yethu izitshalo zika Jehova nezitshalo abasijalela bona uqobo namafutha uluketshezi olithile aphuma endaweni ezahlukahlukene engaba izilwane engaba izinto ezithile ngoba nezihlahla sinawo amafutha siyakubingelela sabona Tumelanga Pontsho Timatekwane Dimasheroni yenda Eastern Cape Western Cape Northwest First State siyabingelela kakhulu koGoli Gauteng siyabingelela ko Limpopo siyabingelela eMpumalanga siyabingelela kakhulu koQwaqwa ko Lesotho sibingelele ko Swatini sibingelele ko Mozambique Zimbabwe Botswana siyabingelela kakhulu overseas phesheya kwezilwandle shitile imhlophe libhakuza lize lizofika lapho ngani zakwethu mfoka amapholo ukuthi ke nginina akaze wapholisa amaseko ngifisa ukusho ukugcwala umlomo ukuthi uNkulunkulu mayimphila umuntu into ishingathuntubezwa kangakanani akulula ukuthi yashabalala lokho sikubona ngokuthi uLUKHELE hleli naye namhlanje usazositshela ngento ayaziyo naphila ngayo naphile ngayo waphilisa ngayo futhi abanye abantu okukhomba ukuthi into mongenayo umona nayo yokuphilisa wena ngale ukuthi uziyolunguza kwamlungu uthi sikhuluma lo sifana kaloko kodwa ngempande nje iyodwa yoba nezimoto yoba nemizi nabantu futhi abalashwa uwe bayoba nonakho nawe Dr. LUKHELE bingelele izwi likaMthaniya osukwini namhlanje MC Pholoba abalandeli besiya Viva TV1 sibabingelele bonke nje wonke umhlaba omkhulu awugcini nje lapha endwedwe kwelakini awugcini la eThekwini KZN siyawuhamba umhlaba size sifike noma kuphi la abantu bangasho ngakhona nangakini siyofika udokotela uyabingelela kakhulu uthula zame indoda nje sancane iyakhula ikhululela umsebenzi obunyanga nelokuthandaza ngoba silishiye lokuthandaza thina MC Pholobas ngoba manje khona inyanga othola ukuthi umuntu ubona ukuthi meveza ukuthi uyasonda ubone ngathi abantu bazokamthatha serious inyanga ewiki cha mina nje ngisayona Pholoba ngiyasonda kusonda kakhulu khona client engathi lifune ngathi ungathi awukhona ngoba lona lize ngeinduku zempi sekufuna ukufihla ukukholwa cha abantu nje bakuphile nje uthi uLUKHELE udokotela impela kodwa ungumfundisi ngiyasonda ngiyakhona lokhu kuyisiphiwo salapha endlini kagogo nomkhulu amakhubalo imithi le lokho kuyimfihlo yobudoda ukhakhayi kuzelicine kufuna ube nesifuba mawumuntu osebenza ngabantu kufanele ube nemfihlo ngoba noma ungumfundisi usuku nesifuba ngoba ukuhlupheka kumuntu nomuntu ozosonda kwaziwa uwe musu ushumayela ngesono somunye mawumfundisi so nami njengoba ngiyinyanga angikhulumi ngomuntu ukuthi ubani sengimsiza waphumelela ubani sengimcebisile ubani ngimgudluzela isitha sakhe cha ngenza umsebenzi ngidlisha thaphu kuphela so siyabingelela South Africa kuse Viva TV abalandeli abathandi baka MC Pholobas basilandele njalo abakhonze udokotela LUKHELE basondele kakhulu nje bathola usizo oluhle kodwa lelo kholo engathi ngaliphakamisa amapholoba balazi lelo kholo ngoba ngathi labantu esibalaphako abafuni sibatshele siyakholwa siyasonda Dokotela kunomuntu ozothi mawuthinta yokukholwa akubuza ukuthi hewu kanti LUKHELE silosinqena ngenxa ukuthi nabantu abaphatha imithi siyitshela ukuthi nenhliziyo ezimba nimazi uJehova lokho kuthiwa kunesithunywa uyasikhuphula noLUKHELE isithunywa isithunywa siyakhushulwa Pholoba ngoba phela manje isithunywa ingane yedlozi idlozi alimane lisukume qala isithunywa kucala lento kuthiwa amabika ubone emaphusheni bathi ukuthonga amadlozi ahlukahlukene kodwa nje isithunywa siyasikhuphula siyasigeza lento kuthiwa ukusiwasha bese siyahlanjululwa bese siyabiyelwa siqiniswe isithunywa ukuze ukuthi kungafika abakhulu kunawe basithwebule sigcine manje sintanda isithunywa ugcine manje usuwenza izinto engekho right ngenxa yesithunywa kanti isithunywa sidukile sawuhabula imimoya yabezizwe ngaphandle
so ubona manje isithunywa sakho masibuye sisaqhulekisa siyahlinya suyahayiza uthelwa ngamanzi manje lapha ususikhulumela into eziningi isithunywa sesingcolile so siyahlanjwa isithunywa siyagezwa ngiyasikhuphula nje kakhulu pholoba abantu lokho baqonde akusho ukuthi mawunesithunywa sekufuna inyanga Dr. Lukhele uzobuzwa sekhaya ukuthi yonke le process usuyichazile nokunye ongakwazanga ukufika kubona ngenxa yesikhathi noma ngenxa ukuthi awuzile ukuzothwasisa kodwa uzocaphuna kancane embeleni ogwansini ngifuna ukuthola ukuthi kuye kuthatha izinsuku engakanani le process ngizokhuphula isithunywa lezi zinto kade uzibala nokunye ongakushongo uyodinga isikhathi esingakanani kumuntu into ye-second into ye-hour into yosuku into yey'nsuku hayi umuntu azokhushula isithunywa udinga nje iy'nsuku ey'ntathu 3 days yeah bese-ke nansi la ifika ididane khona umuntu uzothi umgeza isithunywa umphosa olwandle namhlanje afaste ngakusasa umphosa empophomeni bese yena uyaboniswa inqhubekela phambili uthola ukuthi abantu abahlelikene sebemtshela ngamajazi nangey'ntambo nangamabhesha imvunulo thizeni sekukhulunywa into eyiningi kuye manje lo 3 days lesiukhulume uma ufika la sekufuna siucrash manje silidwe lesithunywa esesiqaqekile sisiyayikhulumela sesisho lo sona yebo so thothi manje lesithunywa masibhoboka manje la sengizwa ngayo ukuthi kunemoto ezako ewumbalo othile la abantu bahluphekile bawukuthi sochela ngokuthi manje bangene egcekeni ngempela lo muntu akhuluma into ekuyiyona so manje sekufuna umuntu insuku iqhubeke kodwa ke kumuntu osuke ekudeni sesithi 3 days kufana nomuntu mawuthi uzothatha noma yini enhla ayicabangayo siye sibeke on 3 days manje lesikhathi umuntu edla amakhambi egqume phalaza lapha simwasha simpheka la mase khona kubonisiwe ngobusuku akusafuneki manje simenqabele ngoba amagobela ahlukahlukene afike alikhanda ihlazo ngokuthi into ebonwe isiguli abayithathi serious kunomuntu onesithunywa njengoba sisakhuluma ngaso ukuthi uyakwazi ukumlekelela kuleso simo esinjalo nokuchaza ukuthi izinsuku ziye zibe ntathu ezomgomo obekiwe njeke uzothi omunye umuntu ngiyazizwa izinsuku zintathu kodwa into engifuna ukuyiqonda ukuthi ngeza yini namhlanje ngesabatha kuwe ngisebenzisa isabatha nesonto bese ngibuyele emsebenzini olesithathu usuku ngizoligoba ngesabatha la next week noma kuye kufanele zilandelane lezi zinsuku for the whole process ayisithunywa lokho sana pholo basidinga ukuthi ngempela ukuthatha noma ilifu noma ama-off impela ucele okay ya uthi ukukhondama ngempela kodwa ke ezinye zezinto ziyilawula ukuthi mawufika sizoyihlola lento esithunywa sakho makuthi isondele usungakwazi ukuvuka emsebenzini ubuye ntambama umuntu wesilisa uthi kwenye usuzipho mangabe uyisimame uthi uhlala ngento ya ngoba kahle hlena lezi insuku njoba zingaka sisuke sibelusa ngoba sifuna bese ingene emahlangene kahle hle kodwa ma userious izodipha konakala yonke uyakwazi ukuyigcina ungayi lento esuke sikuvalelele yona kahle hle akubebonke abantu okufuneka bavalelwe igodlweni umuntu jangalashwa avukele emsebenzini intamba bameshayisa adlula bona abantu yini endala ukuthi manilungisela abantu izinto ezesithunywa noma bathwasisa kodwa umpipo ukhuthale noma inkomo ihlale ngokuluma nengqondo ikutshela ukuthi lento ngiyayidinga hayi demon phela ngale ngathi ususerious usiyongena embusweni lilwa ngendlela ephuthumayo ukuthi lokuphazamise umuntu awuhlala 2 weeks angayenzi leyo nto uthola ukuthi base kuthiwa ke nazi inhlanga 3 days awumthindi lo uphathina wakho hayi bese khuthala umuntu no kusokuyidemon lizama ukulimaza lento eyenziwayo idemon liyenyanya mawuphunyuka salibona ukuthi usuqonde la manje wamelo yebo njeke phone mayiphunyuka iphosa ukungena emanzini ukhahlele nebhakethe ya uyudure kangakanani umuntu ofuna ukuzolungisa into ethinta isithunywa hayi indaba yokudura epholo babantu bangabo jwayele ukuthuka okay uyabona njengami mina nje esithunyweni ayikhandlela lisakhanya okay nasedlozini kusa right mangifika kumuntu osiza kuyinyanga mina nje njengolukhele mawuthi lisakhanya usho ukuthi angathi into yokukhanyisa ya no so ukuthi isithunywa kumina sa right okay kodwa mangifika kumuntu ayosiphorisha meginqa amathamba akhe naye checka
uzobona ukuthi akunzima kakhulu okay kumina ngiyayibona so nomuntu ozolungisa isithunywa uyabuzwa naye ubunzima uzoza masimlamlela uzoza futhi masikamenza kalutho so ushiyana ubunzima obukuwe bese kushiyana nokuthi ke ubudlozi bakho ubudlozi bala ekhala ungene khona buhloba nendlelani neprice lapho iprice lapho iprice kahle hle nje enyangeni awuyikali mosuke ekhaya ufike ekhaya esigodlweni uyozwa ngaphakathi ukuthi kuthiwani okay balethu uphelezela inodadewethu ngoba nithi nizosisiza niyasiwasha niyasigqoma nisenza yonke nisesiphinde futhi la sesiwashe impahla zika baba inyanga yami ngiwashe impahla zika mama wami umama inyanga yami ithwasa lekuthana I know phela kukhona umuntu othola imelasho uthola mhlambe lento yesithunywa besimhlanyisa kancane thola ukuthi ufika nabomndeni kunomuntu ofuna ukuba seduze mhlambe bake bayandawana thizeni wafika umuntu aboshwa ngamaketanga wadliwa ngemvubu wahlukunyezwa amgeza ngento lezi ezincinzako bambhemisa into lapha waqhuma igazi ngambakhala yabona kukhona uthola umuntu omndeni uyamphelezela kuba kumuntu ke ukukhula kwakhe ekhaya angeke umbone udokotela uze kuyena ethwala ibhakede ayehlathina ugeza umuntu aphinde abuye ibhakede alibeka aphinde alwashe kukhona nje umuntu okhuliseke kahle oyaya kubuke okufanele yena uthothi nifike ngayizolo la ekhaya kuyasekuseni ukhulekini igceke lishanelwa sekukuwena ukuyikhuthalela ukushalela igceke la kadokotela uyincengela usizo kukuwena lokho nokuthi mawucela kodwa ezami impahla zinomnikazi ezami impahla yebo kodwa ke lamabhayike ababhinqa mabegquma benzani lo ke client kufanele libe lesandla ngoba ukwazi ukubhinqa ibhayi ungene esifuthweni ubhinqa ibhayi mhlawumbe uzogqatshwa uphinde uliyeke kanjalo uma umuntu la ekhanda lakho uphila la ufuna ukushaya inembe asawu5 lemabhayi semaningi awuthi umlamlelo umkhulu kube lula yebo wona khona amathwasa nezingceke ezisizako kodwa nawe umuntu ufuna ukuvikela futhi ikakhulukazi into ethinta insila yakho nje makuthiwa ngihambile ngisemazweni ibhayi ngebhinqa kuleyo nyanga ngisuke ngiyofuna izinto kuyona ngingena insipho manje mangabe lento incike lapha kimi ngiyithi phuthu ngiwasha insila ngoba kwazi usha insila bemzini wenyanga ngoba nami ngiyinyanga ngoba ngisongazi mangihambile kuzosala kwenzakalani la so lokho ukukhuthala komuntu futhi bengakhuthela kulolu icala mana ke Dr. Lukhele sengizwile futhi ngiqonda kahle ukuthi lento incike nasekuthenini kwayena uqobo uyazivikela but ngiyafuna ukuthi sibukele ukuthi kunabantu abafika kini abanenkinga yesithunywa abanye banenkinga yedlozi bekutshela ukuthi mina uyafika umkhulu kumina ebusuku ethi akekho yongithwasisa akekho yonginzana kodwa kuwena ngicela ukukutshela ukuthi ngenzele ini ngifuna intambo enembale ukuthi ngifuna ukuthi nginokuthi ngifuna ungikhelela amanzi wafaka ebhodweni ukuthi mina ngithiwa ngiphalaze ngomuthi ukuthi uyakwamukela ukuthi umuntu afike kwakhe ezoba uthisha wakho ngendlela axoxa ngayo nedlozi lakhe noma kuye kufanele kube nilalelisane nawe uhosho ukuthi uqinisile ngempela ukuthi liyamxoxela lolu daba hayi uyabona ke mapholo sichazile thina sike sawubona umhlaba yabona umuntu esefika nekhambi alitshela ngabantu bakhe mhle kabi lo muntu umsebenzi omkhulu wona umsebenzi ocelisanayo loyo ngoba uzofika ulandele lokhu akutshela ngomkhulu bakhe ukwenze wena exactly imisele aphile lo muntu acebe lo muntu leli dlozi bekade lixoxa naye lizophinde limtshele ukuthi hlephula into engaka uyobonga lapha labantu abasuke bekhonjiwe amakhaya sikona nabasiboniswayo wona amakhaya angempela ke lawo ngoba labo bantu labo bayakwazi ukuvuka nenkulumo ethi umkhulu uxakekile akanako ukudla qoqa igross akule mali sikunika yona lo muntu uyabona ukuthi ulawulwa idlozi lakhe limkhiphe eze kumina lo muntu ingane yangaphakathi ngoba namhla nginenkinga namhla kuzingozi uyena ofaka collection athi emkhulu ngayidrive imoto namhlanje kuthiwa ngikuqwayisa usinde ngempela uthi uphume ngemoto eclient uhambile uqhamuka umngane abone imoto uthi ufuna ugwangwaza umzuzu uthi yakubalisela bese uthi akulungile ukhisa endaweni ethile athi ayithatha semkhalele uthola ukuthi wona buswazi wena ukuthi imoto kuthiwa ungayithinta umuntu osuke ebonisiwe yilento esihlaba kakhulu kumakhobela ukuthi amakhobela awayeke lento ukuthi ithwasa malivuka nombono abese lichithe elidelele ngoba ukulapha umuntu wahle kusedlozini lakhe idlozi lakhe maliweya umbono ongesimbono kuwukudlala okwakhe lokho
cha yena bangabe shaya istayela okwakhe kodwa mangabe abantu bakhe bemtshela into bengithuma mina ngizoza njengoba kushiwo yes ngoba kuzoba namhlanje nakusasa ngosuku landelako bazobuya ababhemi kumina bazosho ukuthi njengoba selikwenzile ukuthi sekushoda ukuthi ngoba idlozi lami nedlozi lalowo muntu engisuke emlapha liyaxhumana so akufanelanga ngimcrash bekhuluma into Dokotela iningi labantu abanezithunywa bafuna ukuqeqebula bafuna ukuhlola njengawe sizwa kuthiwa kunento ekuthiwa izizwe sizwa kuthiwa kunento ekuthiwa amajaji sizwa kuthiwa kunento ekuthiwa umlozi whatever kuningi kusetshenziswa abantu abahlukahlukene la esithunyweni yini edinga umuntu kulezi zinto zontathu noma kulezi ezinye engazibalanga noma wena kuzaphekeka kwazi ukufana noLukhele nendlule kusiphi isigaba no asilungise lapha ukuze abantu bangaqhamukile emazweni bedidekile uyabona muzolungisa isiphiwo sakho mawangena umuntu wayehluphekela sesingamlungisa phakame akwazi ukuthi yena egazini kuwe akubhulisi into kuyiyona kanti uyabona uma ngabe lo muntu lo wangena mawuthi ehluphekela usho umuntu wayinqenisha ukucabanga cha no uthothi wayezama kungenzeki daso kanjalo no uyabona bangabe wona uzokhuphula isiphiwo sakho uzophila lempilo yalomuntu uma ngabe lo muntu okuwena wayehluphekela wayengezwa nokuzwe wayigcina ngamaphupho nje kuphela ehambela ngenyawo nemoto angenayo mhlawumbe lo muzi wayengenawo wabhubha angaganiwe futhi or akagananga mhlawumbe kuningi esikachaza ngokungenwa umoya if wena usufaka isicelo sokuthi udinga ukukhushulwa izizwe noma amabutho noma ijaji sekulele kimi ukuthi lalela ke baba isiphiwo sakho siqala la siyaphela la kusuka la mina nya extender manje extender ngento ukuthi installer manje device mang extender kufanele ukuthi ngikuchethi nya extender uthi wena ufuna isithunya pho ngicina lapho uhambe ushothi uzogqilaza ukubamba ibhande wena uhamba manje uhlala entabeni uhloniphe lesi sithunya if ufuna uku-extender ungangirobi phakathi nendlela egameni lesithunywa uyakudinga ukubooster mawufuna uku-extender iyachaza ukuthi wena ucela ku-extender lento uyayizwa ukuthi khona uyabona manje uthola ukuthi ungena umuntu wayekhuleka kakhulu ebusisela abantu amanzi benikelo 2 rand ungalindeli ki-100 rand ne-300 kanti lo muntu okuwe vele wayereceive lama coins uyabona so wena mangabe ubona ukuthi lento izokugaqelisa ukufaka ubupha khona nodokotela no asikhuphule lento sibeke ezingeni elithi kubangconywana ngoba angikholwa ukuya kwamlungu mangifika kubelungu ngiyaxabana nabasebenzi balukunibhasi ngiyafuna ngiyosebenza ngenxa lesithunya manje la kodwa uthupho leli lade ngibizela kulona ligcilo 2 rand lo muntu wayesebenza ngalesi sithunya wa receive 2 rand nezinkukhu ephi kuyimbuzi ngaleso sikhathi bemlethela amagrosa ngokhisimuzi kuphela uyabona bemthekela ingozi kusona koshani December no July izethulo lezi kusodlulile nana uJuly so mawuthweni ufuna uku-extender khuluma manje lesikufaka emajajini ngapha kwizizwe noma ibutho noma ke sikwakhela into ethile ke ezoba isimiselelo ngoba igaba zimbili khona umuntu ongahlolela sesigodlweni kodwa imgwaqweni ngakuhlolele ngisho ebhasini ngisho inkonzela kahlolo la masontweni siyasonta kunabantu abadume kakhulu ngokuhlola bahlole igodlweni liphela bafike esontweni kukhona ikhuphuka ngomoya esontweni kodwa kuthiwa lo baba kodwa uyalalela esigodlweni esontweni lutho sho ukuthi into yakho ayimiselela kuphi esigodlweni so kufanele ukuthi wena usikhethe isigaba mangithandile mina ngizokufaka kuzona igaba ungazi wena ngizongawuthi uthi usuvula ibandla ngizongawuthi yazi ngithekise ebhasini ngasuke lo mnyama wami oseduze kwami ngamhosha ngomoya wavuma ngamnika ikhambi uyasesindile usejoyine ngisho ibandla ngunike into ehamba all over abantu yabona kuyashiyana kodwa kukhona umuntu othola ukuthi uyakufisa ukwazi khona uqhamuke esazi kakhulu wadlala abantu kodwa idlozi lakhe nedlozi lami malithandene lavumelana kahle ngiyakwazi umuntu 1% sithi sihlela kufika abantu bazohlola sihlole naye athi angalindele ngimzume umuntu mafuna umhlawumbe isithunya afuna umzume uthi ngena le moto inthatha ijazi lapha khona umze siya kona shaya imoto ungene ngokuphumela umzume usuke naye lapho uthi hayi siyahamba siyowosa inyama ungene emzini nomuntu uvela uqule wena cala ingoma ungene ngaphakathi emzini nomuntu ubiza amanzi wakhulekele uye ngenombolo phapha nento kuya profit abantu bakhulekele
uyabona ufuna wena training ibe practical ufuna wena mpheki wakhe ukhuthane ungaloku uxofa ifoni lokubheke phansi ubuka iTV zuma lo muntu umjoje sihamba siya la eThekwini sisawubona umngane wamothile phathi jazz lapha ngoba lo muntu uyasonda uthi efika fica umntwana igcwele mawufuka ufaka ingoma kusonto bakhulekele nayo yabakhulekela ungene ngomoya umbuke emehlweni nje mfuka amapholoba labantu bagula qhubeka nabo nethanda amanzi ngibusise ngihamba uze ukuthi lento ekuyilele noma iphapheme ephapha mangene nabo aguquke abuye labo qale khona awuqedele eziyinkulumo usevuthiwe ke lo mlo uzohamba lonke izwe waloku umuntu umhlase esikhodlweni uzoba inkosi enkulu asemncane usebenze nini ngolesigaba isizwe ogcile tholi washini ya ngoba manje uhlale esikhodlweni kanti kufuna ukuthi umprofit aphuma yaluke emarenki yakudena afika athenga inhloko anayibamba inhloko ayithi ayibeke phansi ayichithe phansi athi wema awungibizelwa baba uyantu ayizwa lezisho uthi wena okwanyamalala nelibhodo lakho simalifaka ukuthi abakufuni lapha abahamba umuntu athi awuphenye lapha athi uyaphenya afice kuneshumi phakathi ebhodweni lokhu mawuprofetic kufuna nje ngisho ebhasini mawangena ukuzamla kwakho kube neminingi ikhulume le kube neminingi nje ukuzamla kwakho ebhasini noma kusetaxi uzamule ngathi uzamisa indlala South Africa nizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ivideo yethu namhlanje besiyake esikhulume ngezinto ezisondele kakhulu kuNkulunkulu kodwa zenziwa abalaphi bendabuko futhi abaqeqeshiwe bavuthiwe abakwazi konke abakwazi nokuhlukanisela nje udayi wena unasi isithunywa wena impela unedlozi mhlamba ke sixoxele nomuntu ukuthi izimpawu zini akufanele abone ngazi ukuthi lenyanga yamphuphela mayithi unesithunywa ebenedlozi silibona kanjani idlozi kumuntu sesibona kanjani isithunywa bese udokotela sikhumbuza ukuthi utholakala kuphi khalo nje before sifike lapho isithunywa wonke umuntu unaso lento ngoba ngeke ngathi mangisikhuluma eqale ngathi kunebika lokuthi mawulele ebusuku bekhona into oyibonako uyidonse ngamaphupho wonke umuntu unesithunywa manje izithunywa ayifani khona umuntu wangena isithunywa somuntu wayisela uzoba yisela vele lizokuthuma liyakuthuma vele so lelo sela sesingabe sesiguqula silipheke silibulale lelibulawo uyeke untshontshe abantu mhlambe ke ushaya ingqondo ushaya ama computer wenza izinto ezihlukile hayi wenza ama house breaking isithunywa wonke umuntu unaso nedlozi likhona kubantu bese kuba khona idlozi othola ukuthi lingelokuhamba singayibala into kushona ilanga umndiki umndawo abalozi amanono abenguni namafifenyana lento le egcina isingumdluba ngelinye ilanga so indaba yesithunywa elikhulu kakhulu umuntu obona ukuthi uyafuna uchazeleka uyofona kodwa nje indaba yesithunywa ibuye iye nangomlando ngoba ukwazi ukuba ngumthandazi akaze abe khona umthandazi kini akwazi ukuba isangoma kungakaze kube khona sangoma akwazi ukuba ngumthakathi kuthi uyathakatha kini angazange sabe khona umthakathi ngoba engathi lezi khwama zokwelapha asinabathakathi lento yebo ngoba bakhona abathakathi nabo kusayisithunywa uthunyiwe ukuthi aqhubeke lokuthakatha ngoba vele kokuqoqonga umthakathi la ekhaya fana nomzi bawukhahlela ibhola baphela bakhahlela bebhola so ukutholakala kwami ngedokotela wami 073 9237589 iphindi 073 9237589 kuphi le ndawo endaweni yase KZN eThekwini eNanda eKhongo yebo ke baba la kuma Facebook uthi LUKHELE number 27 ufike ungithole ke lapho ukuthola incazelo ezihlukahlukene abantu bakwazi ukuthi ke bangithinde laba basuke bathi bahlola online 500 lokho ufuna sikumise abantu bakuqonde bese mawufika ekhaya ke i300 bese ke lezi ezinye imali zomsebenzi zilawula ukuthi sihlole satholani kuwe yebo hayi gagula nje kodwa la kuhloleni ufuna sikwanise ukuthi online 500 mawufike ebukhoma u300 Dokotela omkhulu mhlambe mongase uqagule le yokuthi izithini inhlelo nazo ebandleni esigodlweni kusuka manje kuyaphambili mhlambe ukubili okuthathu bese siyayigoqa interview yethu no inhlelo zebandla ngokwesonto every Sunday siyasonta ngiyathanda ukusonta kwasemini ngoba lokwasebusuku kunokukhuluma kakhulu kodwa ngihamba iziguqo ngokumenya ngiyakuthanda kodwa kungenzeka masivala lenyanga esikuyona sivale ngolwandle abantu bazomenywa nje kakhulu ngisazobuya la ekhaya sikuveze lokho makuphela lenyanga kunenkonzo enkulu yamanzi futhi siya kuphi olwandle akusiyi inkonzo yobudokotela leyo nto lento ufuna sichaze emapholoba akusiyi inkonzo yobudokotela ukuthi mhlawumbe inkonzo yecelo kunemali eshiwo iqhamo nje makuvala lenyanga siye emanzini olwandle
masifika lapho lwandle siyokhuleka umuntu ozayo kuyoba kunembeza wakhe ukuthi akanikele athi gaqa ngoba uzowafica amatekisi ethutha abantu kubhekwe eThekwini siyodla amanzi nje kuphela so ngenzela ukuthi ingasondisi inkonzo yami ngisondisa umphakathi nabezizwe abaqhamuke ekudeni beze yilokho nje ngamemezela ngokwebandla kodwa every Sunday siyasonta siyakhuleka umuntu ofuna ukuphatha amakhandlela waphatha ofuna ukuphatha amanzi asemzini wakhe siyambusisela noma ufuna umuntu abusisele impepho sikhulekele awuyibeke emsamakho uzoyishisela yena kukuyena mefuna ukuthi isprofeto siphume kuthina sosikhipha muqhamba nesakho sithole kwenye indawo thina kodwa ukubusisa si-ede makushoda scratch futhi bakungeyikho siyama lapha Ningizimu Africa worldwide Dr. LUKHELE endaweni yase KZN eThekwini endaweni ebizwa ngokuthi eNanda nethu Mtshepeni police station noma Nanda police station kodwa indawo akuyona isizinda nje esakhelene ne police station noma esakhelene neMtshepeni mall ilapha ya eKhongo qinisekisa ukuthi uyamshayela ocingweni oluthi 073 923 75 89 shaya njengamanje ubuza imibuzo nangezinye izinto angayithintanga kule video uthi lokho uyakwenza yini ngoba sesizwile ngalokho uthi uyakwenza danki siyabonga abulayo nabahluphelile bebasondela sondela emkhunjini yalokhalezo Yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahluphekile wona wesondela Yeyishiteni imhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Wona wesondela sondela emkhunjini yakho uzophila Iwamthwesa amandla usiza abantu abagula nabahluphekile nawe sondela emkhunjini yakho Yebabiyamba lenqola Yebabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikanowa Yeyigibela umkumbikanowa nawe sondela emkhunjini kanowa Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala